الزول أزواو. الزول دمع لا سلامك صبا. والله ترانكيل كان الحمد لله. باري هما جينيت بارلو أو فلاكيني ذا الصح تنبري بروبليم. ايه دونك كي نبغى كان كوم سلغاك بوزي دان بروبليم تنض ويك ذاك قلنا دينا خدام من الا ندي تيزي وجوج انا ندارتشن بصح. ايه دونك تنا لا سوليسيون عام ذاكيني باغ اكزومبل زمان لي ريستوراتور خمن اونبورتي صافي دايره تقفيل ماشي لي مويان هاد السيودين هذا ريزيرفين البلانسون ما كاين غير تعوض لي يفاسيني السيويه سنتي ديما كانوا تخدموا لاشين وتخدموا وي اي وكي سي بوسيبل فرنسا نكون اذا كاين نسمو روطار الحوايج كاين اون توكا دا كاينيت لا لي بيتزيريا باغ اكزومبل الناس بلاد قفدان اذا خايني سبوادين خدموا لي ليفريزون ça veut dire ils évitent غاشي de manger en place pour éviter le contact باش تسملي لنا راردينا وي بصح لا ليفريزون ا دوميسيل en quelque sorte. Voilà, donc c'est une solution. Je me suis dit peut-être que قلنا ثم البروبليم هكا دونك دا كاينيت وفات ما راه خدمن ما راه انتردين كالك شوز مي جا الناس تابورت فوالا ça veut dire c'est pas punir pour punir. C'est juste pour éviter le problème. Par exemple, peut-être dans France, puisque si les Ouachiens déployaient un peu des unités de l'armée, etc., et certaines places, parce que les sous-populaires, etc., et qui sont dans la difficulté, c'est possible. Il y a 20 heures, il y a le président Macron. Donc, il se fait mettre les points essentiels. Il y a à partir de 12 à midi, les déplacements non justifiés, ils seront plus à se déplacer. Oui. Donc, avec les Français, il y a plus de discipline. Donc, إذا كان يقروا إنسان ما رواين ما راح une amende. Donc, توين روبريد نيجو بريد يقرر نستبريد. صح ما توضع الجيب قريحة. Exactement. Donc, يناكس كاف 12. وذاك رايفون sans justification importante et sont soumis à... Absolument. Il y a une sanction. Voilà. Après, il y a le chômage partiel qui est garanti par l'État, il y a les indemnisations par l'État. En fait, le système, il rassure les gens aussi. Il est rodé, c'est-à-dire quand même تفكرني كل حاجة. Il y a une certaine assurance, par exemple, les pays, il y a une assurance, l'État, il prend en charge que à l'heure normal. Voilà, donc il n'y a pas quoi s'affoler du côté guinite. Absolument. Les approvisionnements derniers, les grandes surfaces. On est en guerre, ça veut dire. Oui. Après, voilà, il y a un défi de il ne faut pas comprendre les choses, il y a à la légère. Absolument. ترى بوكناس la police تقارني مدن روانا تروح يشبه ضربي سسرا لارمي ما كاينش l'état de siège. En plus, d'après ce que j'ai compris, le virus يخدم الدقة au niveau de l'Alsace. Voilà. الجهة اللي l'Alsace le but نسن قارن باللي il faut pas qu'on ait un pic important. Il faut le rallonger dans le temps pour qu'on puisse subvenir aux besoins des patients. Les moyens des hôpitaux, c'est pour ça en fait ils essaient d'éviter le pic. Absolument. Les moyens pour recevoir les patients. Absolument. C'est-à-dire باش تداوين موضان normal. Et parce que
la nécessité de ce virus, il attaque le كنيسة القبائل تنقرص تا خنا. يسخنا. Oui. تخنا. Donc nous tenons accès à la respiration néo-naturelle, c'est une respiration artificielle pour les organes vitaux. Oui. Mais t'imagines, ils ne sont pas tous disponibles dans un hôpital, ça fait 15 20. Mais malgré من سمية s'il y a un pic Allah ينجونا, il ne peut pas subvenir à tout le monde. Absolument. Oui. Pour faire des soins efficaces. Absolument. Donc c'est ça le problème. C'est un problème de moyens aussi, malgré que la France est la 5e puissance du monde, mais elle ne peut pas réagir dans un temps, dans un laps de temps à toutes les demandes à infliger. La prise en charge des malades il est clinique privée. Ou de الحكومة تخلصون pour prendre en charge des malades. Voilà. Mais les moyens خصن les moyens غورنا ولا شكل لا. تيماشينينا قلت يقتد عندي لوروب حتى لوروب يقفل غلقني برد ديجا يوميا اكثر من زان اوبيتال ساعه 15 20 تيماشينين اكثر ما 5 ديك من 10 لو طون كو اون سو لي برومي سواني نيسيسير نزمر مي بور ان فليو مقرحان اون بو با اون بو با فوالا دونك نعم اي ندعوا السنه هكا نقارن سمحوا لي ما ناخذوها ولكن ولا شي دري من ديالنا باش تدعى يفو دو لارجون اي لارجون يخص ميم اون فرونس يقارن باللي باسكو فوالا وذاك يخدم عند السبيطارات ازكى سون بروميي لين وي ابسوليومون دونك نوتني ايزون بريفيليجي les infirmiers, les le matériel qu'il faut, parce qu'ils sont en première ligne. Après, dans 3-4 jours, on va essayer, d'ici mercredi, on va essayer de donner presque les pompiers, des trucs. Voilà. Donc, même des parents, ça va s'accader une 5e puissance du monde. C'est pour les imaginaires, je suis avec une diffusion, voilà. J'ai vu. Voilà. En tout cas, je vais essayer de faire le maximum que je peux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Bonne nuit. Merci, Azwa,